Kasuka jala kami setia banak rai man suspeno ikipulit kibrang keti ban setiap yunoi lambarim ke agency hak step khalai torik mutau banai lapan pau MLA jong molai bap ti sokumi hak sin kong ute MLA ulong ru bak kursian ke judicial inquiry bla thun sokar tamaka depat ban petikana bel suspend syai tu upsar pulit ki belami kunhun ban setiap uba serius hak tik sngi hak bade bat ka judicial inquiry teka judicial inquiry hi nakaliang jonga karong pediang ye judicial inquiry bat ngi community karong ba kani kalong fair kani inquiry bat ngi scam ki brio ki bedan bata hang to hi ngi scam all the dep men ngi inquiry ngi scam ki pro ke sapau ye ke jingsha kembala ja ka khalai trik jo banai agos jo arko wei hang tai pa bolai hak bade bat ka suspension ni option ngal ong ngalakan shai man ya kawai ke long haban suspend. Tekam don kami mentang kalau benar kalian kejongan kalau menyelam ya ki ayah kalau ki beri nama mulai bani kendo yo minister bandua ban suspend. Dekai bala rai dah kalian kejongi kalau kalian kejongi ngila rai dah kalian kejongi kalau komto ban suka suspend haban suspend. Kawai kebetulan kam dah kalian kejongan ban lek hamha. Ya sebatai bah hak bade bat kani ka suspension yang officer. Yang second bahag hamade bat kanika hak kanika assembly ke mansawan assembly ke sawan ngin second bahag pamene ngal ong EP ban nakaliang jong sokar kamde ban de ran ban suspend ya ki officer ke betul keti ban sim ko ya ka an hapok keti nama kidon ki khap ki balaja kumtu ko haki benta jong dari India sarkar ki suspend taman lap ban ailat ban inquiry ke nama kanong fair de kani mentaru benda ban sarkar community ke nama sarkar dan kanong bala bahkan weng no shwa kani ya kani yang suspend ban suspend no ini officer shwa ka assembly session dari lagajar khat bakam meragal yang sarkar kam weng teka benda jonga kalau merak po assembly mbang session bah po assembly ban substantiate mbat kwe ki benda ke ki bade hak mukum kini kes kila jatang hak benda jongka di India hi brokwe ka suspension da ka benda ki polis ki benda hak tugas ngi ban sim ya ka jingim ko do jong ba shi hap ban suspend tikani nakaliang jongaro ngalong ni scam ni baka sarkar ka don kam ya ka ban perkhat kombala dep ban rai haki rai jong ya seng bhalang rekat mangar rekat ki badan la rai ka long ba kini ki police officer dan kam suspend hap ban suspend ban hap ban lek kat kum ka an pi bang suspension kambut ba penduk kami ubrio ka suspension ke bamut ka long ba shipor kanang ba inquiry ka long fair ka long impartial la ka daw don kam lakum do ka long ban weng no igini police officer shipor pan alat igani inquiry bakan yan dia ngashko ang example ka we lon gi jingja ke ba ha po ang thia po Delhi hagaba wei ni he polit ulat hap ya wei ga long kami hapor badong ga jeki ang ti hapo Delhi nakaliang ka sarkar Delhi kala suspend jo tu police officer ka taw de top police officer kala suspend di kajingbut ka rumat ailat baga inquiry ka long fake inquiry di hang ni ru nakaliang jong sarkar kamde bande ran nakaliang jong ka ban suspend ya kini ki officer kadang ba inquiry kanong fair underscore ka ban nakaliang jungi ka long community but ka ba khado ka community nakaliang jungan hikmat ni community ba kanika time frame ko balbu katu ka di balong katu hi mende ban pejong ya kata bat ngim kwa ngalong ba kani ka inquiry ko bolong mata kan su bakan dili hang tahi bana kwa nakaliang ka sarkar makan sim serious namang ngila sim ngila do kalau ya ka men sim brio pada ngai scam da kaliang ka sarkar da kam long serious ta kani ti ke bro ke nang ja ngim kwa ban nang ja shu ba ka an ka bangin simakti ka sarkar ka jong yek pai ba wat sim mek an pakti de ba sosi ka long mata ba ki brio ki an brio jong an ke sim ya ka long ik an pakti te ka long ka ba sosi ado kata kabalai ha ka bere bat ke CRP kam de pemana kwar to nakaliang jong sarkar komalekin do nakaliang jong darbar jong mulai lakular pat kani nga i ka jing start long nakaliang si minister kom galaw konbi ga message ki